Turagarutse nanone ku kibuga cy'imirwano, imirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo aho M23 ikomeje guhangana n'ingabo za FARDC nabo bafatanyije, ariko ku rundi ruhande Umurundi yavuyemo. Umurundi yamaze kwikura mu mirwano. Bigenze bite biri buze kugira izihe ngaruka? Byose ntibize kugucika. Ariko mbere yuko twataka iyi nkuru yacu, reka tubanze tuyihere kuri iyi nkuru ibabaje cyane cyane muri M23. Abasirikare ba M23 barishwe. Bishwe nabi cyane, bishwe nande, bigenze bite? Byose reka tubanze tubihereho. Urebye ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kuba ndanze, rwa rundi bita ngo n'urubanza rwa ndanze hariya muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Tubariho duhera, hanyuma turaza gukomeza no muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma nyuma yuko ibitero bya drone byagabwe n'ingabo za FARDC bigabwa ku birindiro bya M23, bigenze bite? Ejo nibwo agasozi k'ingenzi kitwa Katale kagize gutya kibasirwa n'ibitero by'indege zitagira abadereva cyangwa se drone. Ni ibintu byateye ubwoba abaturage bo muri Katale. Bivugwa ko ibirindiro bya M23 byagabweho ibyo bitero n'indege za Kongo ahagana saa 4. Ku cyumweru nabwo FARDC yari yagabye ibitero ku birindiro bitandukanye bya M23 nk'ahitwa Kahongore, ni agasozi gateganye na Masisi centre hafi y'ibiro bya Teritwari, ndetse bagaba n'ibindi bitero ahitwa Bukombo hagati ya Masisi ndetse na Nyabyondo. Amakuru rero ahari aremeza ko ibyo bitero byagabwa aho hantu byahitanye zimwe mu nyeshyamba za M23 zisubira inyuma zerekeza mu bice bituje. Ni mu gihe ho abasivili bo bahunze bahungira muri Bukombo berekeza Nyabyondo. Nukuvuga hano kuva muri Bukombo ujya Nyabyondo niho bajyaga gushaka nibura yuko bashobora kubona ituze. Ku rundi ruhande ariko indi mirwano ikaze yavuzwe ejo ni hagati ya M23 na Wazalendo yabereye ahitwa Kinyumba, ni mu birometero 10 mu majyaruguru ya Nyabyondo, aho ngo M23 ishaka kugenzura ako gace gaherutse kwigarurirwa na Wazalendo. Ibona ko kuba Nyabyondo yifitwe na Wazalendo ari ikibazo gikomeye cyane, akaba ariyo mpamvu irimo ishaka kurwana nayo kugira ngo irebe yuko yabakura muri iyi axe bita axe ya Nyabyondo. Reka twigarukire mu makuru yacu noneho hara muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ngo twarugera kubabwira ishyano ribaye muri Kivu y'Amajyaruguru kuri M23. Reka turebe muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo ubu ngubu amakuru aramutse, ejo twabwiraga yuko M23 igeze Sange ni mu birometero 30 uvuye muri Uvira, ariko ubu ngubu bubyutse cyangwa se muri iki gitondo amakuru yahindutse. Ubu ngubu M23 igeze mu birometero biri munsi ya 15. No kuvuga ngo harabura ibirometero biri munsi ya 15 ngo igere mu mujyi wa Uvira. Muri Uvira abaturage baho situation hari ukuntu imeze, mu by'ukuri bafite ubwoba bwinshi, ndetse bamwe batangiye guhunga. Biraboneka bari mu kiyaga cya Tanganyika, bamwe barajya Karemi, abandi barimo barahunga berekeza mu mujyi wa Bujumbura. Ariko igikomeye kirimo muri uku guhunga kwabo nuko barahunga bari mixed cyangwa bavanze. Hari abaturage basanzwe b'abasivili, hari FARDC nayo irimo gukiza amagara, hari abasirikare b'u Burundi nabo bari guhunga, hari Wazalendo na za Mayimayi zose ndetse na FDLR bose barimo barahunga. Hari barimo gufata ubwato bakajya Karemi, harimo n'abarimo kwambuka bakajya muri Bujumbura. Ku rundi ruhande ariko muri Uvira urebye situation ukuntu imeze, abaturage muraganira bakakubwira bati twebwe iyo M23 bavuga ntabwo tuzi neza ko ikiri kure, ntabwo iratwegera, ntabwo iri hafi hano. Nukuvuga ngo bafite amakuru asa naho atandukanye, mbese bamwe ntabwo babyumva kimwe n'abandi. Ubu rero ikigezweho cyangwa kirimo kuvugwa cyane cyatangiye no kujya mu mitwe y'abantu ni ifatwa ry'umujyi wa Uvira, ku buryo mu masaha make ari imbere rwose ntabwo ari menshi turi buze kubagezaho inkuru yifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira. Icyo ngicyo nicyo kibanze. Hari cya mbere nuko abaturage bari guhunga, icya kabiri ifatwa ry'umujyi wa Uvira risa naho rwose rigeze, navuga yuko rigeze ku gasongero,
kuko urebye nk'aho ibintu bigeze, nk'aho ingabo za M23 zigeze, wavuga ko rwose bisa naho byarangiye Uvira bayifite, kuko niba buri birometero 10 na bingahe, kandi noneho hari amashusho maze kubona agaragaza guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta Purusi arimo guhunga, arimo ashaka guhungira mu Burundi. Gusa ariko ikintu kigaragara nuko Wazalendo ngo bamucakiye, ubu Jean Purusi Sadiki Wazalendo ngo bagize gutya baramucakira, bati wapi, bati wamenyesheje yuko M23 itazigera ifata Uvira, kandi wabivuze muri uku kwezi, guma hamwe rero nawe, guma hano muri Uvira, kuko twereke ko M23 itari buze kuhafata. Urebye rero M23 igeze ahitwa Kiriba na Runingo, muri Kiriba ni mu birometero 16 n'ibice bibiri, ariko muri Runingo biba byagiye munsi y'ibirometero 15, niho ubu ngubu M23 wavuga yuko igeze irimo ishaka gusa naho yinjira muri Uvira. Ikindi twabwira cya gatatu nuko ingabo z'u Burundi ubu ngubu wavuga ko zamaze gusohoka muri Kongo ntiyababeshye, gusa hari ingabo zisigaye, ingabo zagotewe muri Ho Plateau n'ingabo zisa naho ziri muri Fizi, nizo ngabo wavuga ko z'u Burundi zisigaye, ariko nazo barimo barasa naho barimo kumanuka bava muri iyo misozi, bashaka bamwe ngo biyambukire bajye Karemi, abandi basubire muri Bujumbura. Ikindi gihari nuko ubu ngubu hari bamwe bamaze gutaha kuva ku cyumweru. Hari itegeko bivugwa ko rishobora kuba ryaraturutse i Bukuru hariya mu gihugu cy'u Burundi, rikabwira abasirikare babo ko bagomba kuretira cyangwa bagomba guhagarika intambara bakayivamo, hanyuma bagasubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Abo rero bivugwa ko byanze bikunze bamaze kwambuka, ndetse ngo bamaze kwambuka nibo benshi bari hariya mu Cibitoke, mu kigo gitangirwamo amahugurwa ku basirikare bagiye kujya mu gihugu cya Somalia mu butumwa bwa AMISOM. Aba rero ngo niho bari barategereje, ntibazi ngo order iri buze guturuka hejuru. Ese turajya mu miryango yacu? Ese turasubira ku rugamba? Uvira nimara gufatwa turahabwa ihe mission? Byose aba basirikare barabitegereje, nta kintu barabwirwa. Ubu urumva iyo niyo situation ihari ku basirikare b'u Burundi, ariko nabo bakomeje kugenda bataha urusorongo. Gusa hari n'abandi bafashwe bugwate na M23 kandi benshi cyane, bityo hakaba bavuga ko kuba M23 yarafashe abasirikare b'u Burundi ngo byateye pressure ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo bituma haza n'igitekerezo cyo kuvuga ngo reka tuzaganire na M23, reka tuve mu ntambara tuzaganire na M23 turebe yuko badusubiza abasirikare bacu. Ikintu nacyo kirahari kirimo kuvugwa, ariko reka turebe. Uvira irasa naho igiye gufatwa, byo rwose 90% Uvira iri bufatwe. Ariko no gufata Uvira bivuze iki kuri M23, bivuze iki ku Burundi, bivuze iki kuri RDC, bivuze iki no ku karere muri rusange? Reka twinjire mu busesenguzi nk'uko twebamenyereje. Twe tugomba kuzajya tubageza amakuru, ariko tukanasesengura kugira ngo ingingo irusheho kumvikana neza. Gufata Uvira byaba ari insinzi ikomeye kuri M23, kuko byagira ingaruka nyinshi, ariko reka turebemo zimwe muzikurikira bishobora kugiraho ingaruka. M23 yabonye ubushobozi bwo kugenzura agace kanini. Witegereje Uvira ni umujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyangwa wavuga ko ari umujyi wa gatatu munini muri Kivu zose, ntabwo yababeshye. Gufata Uvira byakwagura cyane ubutaka M23 igenzura. Ni ukuvuga ngo nyuma yo gufata Goma, nyuma yo gufata Bukavu, none mfashe na Uvira. Birumvikana ko basa naho bafite imipaka myinshi. Hari wa Bukavu bahuza n'u Rwanda, wa Goma ubahuza n'u Rwanda, baba bafashe none n'uwa Uvira ubahuza n'u Burundi, ndetse bakabasa naho bakora no ku gice cya Tanzania. Hakaba noneho icyo kintu kikaba cyatuma noneho cyanongera n'uburyo M23 ibonamo ubushobozi, kubera ko ifite ahantu mu mujyi ufite n'ubushobozi bw'amafaranga, kuko ba mu mujyi bafite amafaranga byanze bikunze. Noneho ikindi, gufata Uvira byawafashe nk'umuhanda uri strategique mu bijyanye n'ubucuruzi. Urebye Uvira ahantu iherereye, urebye no ku ikarita, Uvira iherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, kandi Uvira iri ku muhanda w'ingenzi uhuza Bukavu n'igihugu cy'u Burundi ndetse na Tanzania. Ni ukuvuga rero gufata Uvira
byaha M23 ubushobozi bwo kugenzura imihanda y'ingenzi y'ubucuruzi ndetse n'imihanda y'ingabo. Bivuga ngo kuba wafashe Uvira nta ngabo zishobora guturuka mu Burundi, ntibishoboka, muri Tanzania ntibishoboka, ikindi wowe ingabo zawe zabasha kugenzura ibyo bice zituje nta duyi zirimo kwikanga. Noneho ukareba nka Uvira ikora ubundi yakoraga nk'ikibuga cy'ingabo, yakoraga nk'ikibuga cy'ingabo cyangwa ikibuga cy'ibikoresho bya FARDC mu kibaya cya Rusizi. Aka ni agace karimo imitwe myinshi yitwaje intwaro yaba iy'imbere mu gihugu ndetse n'imitwe y'amahanga muri Plaine de Rusizi. Gufata rero Uvira ni ukuvuga ngo kimwe n'iyo Uvira tuvugaga, gufata Uvira byabangamira cyane ubushobozi bwa FARDC bwo kugira ibikoresho mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuga ngo FARDC waba umaze kuyirukana mu burasirazuba bwa Kongo. Murabizi ko hari ibikoresho FARDC yasize muri Goma, hari ibyo yasize muri Bukavu, ariko yaragiye noneho iniyesitara muri Uvira ndani. Mu minsi ishize twabonye FARDC ihungisha ibikoresho, bavuga ngo ntabwo ari ukubihungisha, barabihakana, hashyirwaho na zone y'igisirikare itandukanye ya FARDC, bashyiraho nuza Amuri Chiviri, General Amuri Chiviri ngo ajye kugira gusa naho agarura morale hara mu basirikare hara muri Uvira. Ariko none igihari ubu ngubu bishoboka ko mu burasirazuba bwa Kongo muri Uvira ari hasigaye ibikoresho bya FARDC. Kuba Uvira yafatwa rero bivuga ngo FARDC uyirukanye muri burasirazuba bwa Kongo, fini termine. Noneho ugiye kwitegereza M23 niramuka igeze Uvira, Kivu y'Amajyepfo izaba ari ikindi cyicaro ishyize aho ngaho, bityo bizayiha kuvuga ngo ndimo ndagenzura igice kinini. Noneho gufata Uvira none byatuma uburasirazuba bwa Kongo butandukana n'igihugu cyose, bigatuma kugeza ibikoresho bya gisirikare kuri FARDC bigorana. Ku ruhande rwa M23 izo na avantage zirimo, ariko se bisobanuye iki kuri RDC? Biri buze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri leta ya Kongo kuba Uvira yafatwa, kuko biri buze guteza kwangirika gukomeye k'ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo biri buze guhungabanya bikomeye ubutegetsi bwa leta ya Kongo mu burasirazuba. Ko ni ukuvuga ngo nta hantu bari bagifite bavugira, hose baraba bahirukanwa. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze hariya puissance ya leta muri kariya gace irahita igabanuka. Hari buze kuba noneho ikibazo cy'ubutabazi kiri buze kurushaho gukomera. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi barahunga imirwano, barerekeza muri Uvira ndetse no mu bihugu bituranye nk'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Gufata Uvira rero byarushaho kongera umubare w'impunzi n'abasanzwe batagira aho baba, kuko byanze bikunze aho M23 ifashe hari abaturage bahunga. Kugabanyuka k'ubucuruzi n'ubukungu, M23 yamaze kwigarurira ahantu habamo amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga ngo ni amakimbirane yatumye habaho ubucuruzi hagati y'u Burundi na Kongo, byatumye ubu bucuruzi bugabanuka cyane. Kandi noneho byanze bikunze ubucuruzi hagati y'u Burundi na Kongo buzagabanuka mu gihe M23 yamaze gufata iriya Uvira. Umutwe wa M23 ukomeje kwagura ubutaka ugenzura no gushyiraho ubuyobozi bwabwo, bikaba bishobora gutuma Kongo yagabanywamo uduce dutoya cyangwa byo twise state. Ese ibi ntago bigiye gutuma Kongo yavamo state ikaba etat federal nkuko Nanga aherutse kubitangaza ko bazakora etat federal? Noneho habaho imirwano hagati y'ingabo za FARDC zihunga n'umutwe wa Wazalendo, kubera yuko nukuvuga ngo Wazalendo ntago yifuza gusubira inyuma. Ndetse niyo FARDC ishatse gusubira inyuma, ejo bundi yashatse gusubira inyuma muri Ruvungi, haba imirwano bavuga ati aho kugira ngo musubire inyuma mujyanye ibikoresho ni mu biduhe ahubwo mwebwe mugende. Urumviza n'ingaruka zaba kuri leta ya Kongo. Haba n'ubundi kongera ku Rwanda kwa FARDC na Wazalendo. Reka noneho gufata Uvira byaterebeza ku mutekano no Burundi. Ni ukuvuga ngo Uvira iri munsi ya kilometero 30 uvuye Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu bwo Burundi. Urabizi ko Gitega ari wo murwa mukuru wa politiki. Ni ukuvuga gufata rero M23 teramutse yifashe byatuma Burundi buhungabana ku mupaka. Ari nacyo kintu bashobora kuba bararebye akavuga ati n'ubundi biragaragara ko abantu bazahafata
beta reka turebe ukuntu twakiretira dusubire inyuma kugira ngo niba ntafata tuzarebe uburyo twanaganira dukomeze gukorana ubucuruzi ubukungu bwacu ntibuhungabane. Abanyekongo ibihumbi n'ibihumbi byanze bikunze bazaba impunzi bazajya mu Burundi kandi u Burundi ruzafata charge izo mpunzi. Ubucuruzi hagati y'u Burundi n'uburasirazuba bwa Kongo ni ukuvuga ngo bwaragabanutse cyane, bigira n'ingaruka ku bukungu bw'u Burundi. Mujya mwumva ngo ibikomoka kuri peteroli, isukari n'ibindi n'imigati byose bisa naho byanyuraga hariya muri Uvira bikambuka bikajya mu Burundi. Uyu munsi rero ntabwo ibyo ngibyo bigikunda nk'uko byari bisanzwe mbere, bikaba rero byarabaye ikibazo gikomeye cyane ku Burundi. Hashobora no kuva perezida w'u Burundi igeze gutangaza ko hashobora kuba intambara y'akarere. Ni ukuvuga ngo u Rwanda narwo rugize gutya u Burundi bugakomeza gushotora u Rwanda cyangwa n'u Rwanda rugashotora u Burundi, hashobora kujya kubona ukabona hari intambara y'akarere ibaye. Kuba rero noneho n'ingabo z'u Burundi zaragize gutya zikivana muri Kongo bifite ikintu bisobanuye. Hari ukureba ibihombo bagiye bagira mu ifatwa rya za Bukavu, za Minova, ibyo bice byose abasirikare barimo gupfa, abapfuye ejo bundi mu bice mu bihe bitandukanye. Nko muri iki cyumweru gishize hapfuye abasirikare benshi, hapfamo n'umulieutenant colonel. Ni ukuvuga ngo ni ibintu abarundi bakomeje kubara akavuga ati iyi ntambara turimo kuyihomberamo kuruta uko twayungukiramo. Ni ukuvuga ngo ikindi Burundi bwabonye ko bwagiye gufatanya n'ingabo za Kongo, ariko ingabo za Kongo ntabwo zari ziteguye uru rugamba. Nicyo kintu bahuye nacyo. Ntabwo abasirikare ba Kongo bari bafite imyitozo, bari bafite ibikoresho biteguye urugamba. Ibyo rero byarabahungabanyije bituma batarwana uko bikwiye. Reka rero turebe mu Abarundi noneho hari na strategy yo gushaka kwirwana. Kwikura ku Burundi bishobora kwerekana impinduka mu mikorere no gushaka uburyo bashobora kuvuga reka dusubire inyuma turebe uburyo twaza kuza kwirwanaho mu bundi buryo. Reka rero tuze gusubira mu yandi makuru ataha. Bakunzi bacu turabategurira n'izindi nkuru, turakomeza gukurikirana ibyifatwa rya Uvira kuko riregereje.